Ma'am, Mukram Zari doing very impact news. Raj Nongthombam, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events. The Ma'am Butam Lokchari. Manipur the lady Batangdu Laita, the Viki film Masida, Tangdu Laita, Bapur, Nabgidamakta, Haukiba Tang Genomit, having a city Numinigi Mamanga, Habidi Jungi, Tang Tarada, Ministry of Home Affairs Ki Maikadigi, Manipuri, Kanishna Siga Marlina, Mio Yankai Matoigi, member Laba Dumlaba, Peace Committee, Messam Hariba Peace Committee. State asigi governor na chair to gadabani chairperson wagadabani committee si sema matung sida laiba wafam di committee sida koi chief minister masamak su yaure ri atopa minister mayama politician mayama su yaure bureaucrats hanagi bureaucrats mayam su yaure CSO mayama ma arga tongan tongan ba community singdagi loini yauri habatare yauri ba composition asida yaning da ba maru ina chief minister na hairi ba committee sigi member ama oiba sida yaning de haiduna KNP Manipur amadi indigenous Tribal Leaders Forum की मायके देगी हारे वापम सिंह से फोंग दुख पगी पाउसिंग national media मरोना द हिंदू न चिंग बदम मसी की publication ngasi मियाम न थेंगर है बता रहे तो ना मणिपुर तो हुजिक पाम युसी नाकल अनिमक्ता चिंग दबो एरो तंपाक दबो एरो उनखनरी बानी सिगी मरक सिद मियाम common man दी पाम युसी peace लाख पा तंगदु लेता बफियम हलक पा दुने तो ना तंगदु लेता नबगे दमक्ता तंगदु लेता नबगी committee मा peace committee peace panel अमा Ministry of Home Affairs ना Similarly, Basida Yauriba members in a sita pena the Maraga, Hairiba, panelasi Hairiba Peace Committee asi boycott the winning habigi, Wapum Libasi, Masi Maram Chabra Chadabra habigi, Wapum Limiam Pamisin, Peace Native Committee asi members in a sea, Maram Chadi Yauribasi, Maramaduna, Peace Panel si boycott the winning habi of Dunia, members in a sea Maram Chabra Chadabra number 1. Number 2, Maram Chara Suchad, Peace Palm Harabina, Peace Panel Sibu Peace Committee Sibu. Boycott busu amuk maram chari bra habigi tongan wapam sing lai hariba waham sing aspect sing asigi matang sida khana ne budang tang impact news ki Manung hunne ke tharam lengsin lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna